Talofa i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. Sili atu i le afa biliona Tala, le vaenga tupe o le afa ahalua le malo New Zealand, whaatawai whanua ma ele o tangata, ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga o awala, ia ua whaingoa le malo o awala sili o na tāua mo le atunu atoa, po Roads of National Significance. Na whaati sila mai ele minstao a wala o whela ua inga ia Chris Bishop i le mai ai o le whono le kabinete le sunga fua e whapea o awala whau uma o au fia i lalo le pol kalamele nei le malo so whaatasi ua uma o na pāsia le pulenga o wala o whela ua inga le New Zealand Transport Agency po le NZTA. Ta ua fo i Bishop ua uma o na whaatu langa le malo ia le se ledi e tasi tesi mo le lua piliona Tala mo le whaatino ina o leisi la asanga o le nei ngā luenga tele ai e lima se laus furu 5 miliona Tala o le a wha ngā e whaatawai i whanua ma ele o loo mo'omia mo le whaatino ina o nei awala. Ua pāsia fo i le komiti whaafoi o le NZTA le vai ngā tupe e ono se lau fitu se furu 5 miliona Tala mo le tūsia wata, mo suenga wha insinia, ai mai se o le taue a fia i vaenga amata o le ngā luenga. O fuafuanga wha business o le ngā luenga le nei, wa ilunga nei o le upenga o fesota inga, a le whalapo tonga le nei, le NZTA. O awala tele o le o au fia le Pol Kalame, e au fia ai le awala o whaingoina o le Hamilton Southern Links, le o whamoe o le afa ITTA le se furufami nute o le taimi e malanga ai se taamale le vā o tamahere ma le itu isi sifo o le ai o Hamilton. O leisi awala tele o le awala fau lea i le vā o Pitone ma Grenada ma le awala e whaingoa ina o le Cross Valley Link a mai a o le amawhai o na wha ITTA i le luas fultoru minute le taimi e malanga ai se taamale le vā o Lower Hutt ma Pori Rua. Ele ngata i ia wala e au fia fo i le Pol Kalame le malo le whaalelea leo le awala tele numela tasi le State Highway 1 i te tonu o le tu malo o Wellingtone. O le whaamu moe au tu o ia ngā luenga ina ia mawhai o na wha aititia le se furu minute le umi e sa wai se taamale maisi vaenga o Wellingtone a ngai mai i te tonu o le laumua i taimi pisi o le tae ao ma le fiafi ai whapea male anga i atu i le whale mai tele, whapea male malai waalele. O isi a wala i lalo le Pol Kalame, ua amata o na whaatino i a ngā luenga, e au fia ai le vaianga mua o le ala tele numela luas fruiva i Tauriko West, ai whapea male a wala i le vāo o Taki ma le Ven. Ai o le masina fau o Novema, e amata ai le ngā luenga o le awala fau, le o whaingoina o le Hawke's Bay Expressway. Ua whaalia le pātia le Labour e mauti noa le lango ina i le atunu o atoa o tangata whainga ruenga le malo ia o le a whaia sa lātou te te ma tāo fia lātou ngā ruenga i le vai aso nei. E whaitau fia se fuluafe le a whai o whaia onga, fō mai whaapea ma tausi soifua o le a tāo fia lātou ngā ruenga i le stofi ona o le mana nao e whaale leia o lātou rutongi ai mai se lava o le tūlanga o lātou ngā ruenga o loo ngā lulue ai. Whailo mai e le suiso upo le Labour mo mata upu tau ngā ruenga o le tamata i whaipule i a Chantinati. O loo manino le lei i le mamaru le tunu e lei mana na o tangata whai ngā ruenga nei e whaia se tewa matao fia lātou ngā ruenga. Ai ua le ai seisi la asanga tāla whea ngai e se e atu i ai o na o whainga mo pulenga le whainga malo o loo tū nei le foe. E tele masina o wha tau tū le whainga malo so wa tasi ma iuni e tangata whainga ruenga. I le mata upu e winga i te tongi, a e wha pēa i fo i matulanga po conditions o ngā ruenga i te tonu o lātou whale whainga ruenga. E tele fo i ni awha ua tu ina atu e le whainga malo i iuni e tangata whainga ruenga. A e peita i o lo wha awo pēa o na le maua se tasi po o se murienga i le vāo i tū e lua. O lea nei u ina whaiai se tūsi whala wai tele mo le mamaru le tunu e le minsta o tangata whainga luenga le malo i a Judith Collins i leo sā na i a whaalia manino ai o le te e ma le tāo fia o ngā luenga ale au whainga luenga le malo o loa a whiai i le vai aso nei o se mata upu wha apolo kiki
Ta o le minsta le nei o manino mai o au fatasi ia uni nei ina ia whaia se te e mauti noa le matua te leo la whaina ai o le soifua o te ngata lau te leo New Zealand. Ta o foi le minsta ila na tusi whala o i tele o le te po o le tewa le nei e tangata whainga luenga o se ngai o inga ua le tāla whea ngai mai le te taona whaia. E olo fo i le pāle mia ia Christopher Luxon na ia whaalia i se talunanga ma le wales wha se laua New Zealand na fi e whapea e porokiki le tewa le nei e tangata whainga luenga uma o loa a fia ai. O se a onga fau e whaapito i mea tau tā longa i le ai o Apahat o le a onga o pito lata mai lea o le a avea ma onga tū ma oti e whaatupe e le ba lo. Ia po o se charter school e pei ona whaingoa nai. O le ngoa ato le neia onga fau o le New Zealand Performance Academy Aotearoa po le ANZAD PAA. O lona whaamoe e tā pena i nai ma saunia tā mamateine mo ni tā ronga whaapitoa lātou te fia tau ma whai ai a waso lātou lumana i manuia. Mai whaataua i nai fo i maisi ma tā upu o le poto saralau ma o yele whaamoe o le ata talalo ia lea onga i le tausanga fau lua ono. Whaero mai whapea o le neia onga fau o le a whaavaina le i le tono le no whanga tu tonu mo mea tau tā alonga le New Zealand Campus of Innovation and Sport i le tono Apahat lea o lo o whaaonga ina nei e to leni ai au ta alo e pei o le au soka le Phoenix whapea le au le kopi super a le Hurricanes. O le fo ino fuanga e whaonga ina mo to le ninga le au le kopi e ta mai tae le Black Ferns a New Zealand ai whapea i le au le kopi i lalo le luas furu tausanga le mātutua a New Zealand po le under 20. Whaelo mai le minsta lango a onga ia David Sāmoa o le onga fau o whaawaina nei o le afeso swani i tamo mo teine i a lātou suenga whaale o onga ai maise o lātou tā alonga e fia i ai. Whaalia fo i a Sāmoa e whapea o le onga fau le nei i Apahat o atoa i ai le se furuma le lima o a onga nei e ta ua o charter schools i le tonu o New Zealand atoa. O le o whaelo mai whala o i tele le pātia le Labour i ala nauru i whainga whaavai au tū mo le whina wina o le pālota tele le tausanga fau. O lea whainga whaavai po o le policy e a whiai le whaavaina lea o se whaaputu ngā tupe tele mo le luma nai o le tunu o whaingoa ina o le New Zealand Future Fund. O lona whaamoe au tū ina ia inivesi ai pe whaawhainga luenga ia le se leni i le whaatino i nāio ngā luenga te tele ale mā lo, a e whaapea malati na e o pisi nisi SSE. E manatu le pātia le Labour, o le nei whaaputu ngā tūpe, o le laksanga mua lea i ana tau mwhainga to e whaafo i ai New Zealand i le tūlanga mo tū o ngā luenga i le leitotongi, ma si iti ai le tūlanga o loa ngāosi, a maise o le tāo fie le tono le tunu o lona tau mao a inga. E le ngata i lea, ai o le awha o ngā ina fo i le neise leni, e le soa soni ai i le whaatupula ia, ma le whaaola ola ina o ati na e tau pisi nisi. O le asanga fua lea sa whailo ai au kilani le teitai o le Labour ia Chris Hipkins, whaatasi ai ma le suiso upu mo mea tau tupe le Labour o Barbara Edmonds, ia lea whainga whaavae a le lātou vaenga whaaupu whai. Ta ua Hipkins o le ANZAD Future Fund, pe a whai e tūla i mai le Labour le teitai inga o le malo, o le apu lea ma whaafoi ina whaatasi ma le supa o lo o iaia le malo New Zealand, mai o le minsta tupe o le a whaahulu iai. O se teimi fo i le maasina nei le whaamoe moe le Labour, e whaailoa mai eila na whainga whaavae mo mea tau la whonga, mai sa mawhaina mai e whaapea, e le na o le pau leo se fuafuanga mo tupe maua le malo, ai ua se atu le Labour e whaavae nisi a wala, ma nisi whainga fau e mawai tupe ale malo a wale manuia o tangata uma o le atunu. O le whaaputu ngā tupe le nei mo le lumanai, le Future Fund, o le aiai le malo si e inivesi ai ma whaawhai ngā ruenga ana se leni, ma no mai fo inivai ngā tupe mo ana ngā ruenga whai, ma o le aiai pui ngā wha le tūla whono, e tāo fia ai leo no whaatau ese i nātu aseta le nei whaaputu ngā tupe.
tele ni mta upu ta ua sa tala no ina le vao le pale mi o le malo Sāmoa la uli le mani toa pola te vao le o te o Fossey Schmidt ma le minstala mai fafo New Zealand ya wa wasa mana ya Winston Peters I leo sa na te nei ta ua I se lipoti le wale sfasa lawa New Zealand fa pe o le nei feilo inga na whaia le ofisa o le kone sula o le malo Sāmoa I mangele o nisi o mata upu na o fia ai le feilo inga le vao tai o malo lua au fia ai vaenga o lo ave I ai le wha mua a le malo o Sāmoa pei o na tu lai mai nei au fia ai I le saonga le mu o na tua oi ai moi se foi o le te atu I fuala au mo vai la au fa saina ai fa pea tau mo fainga mo le ati na e pisi nisi tu mo osi mo le pol ka lame o ngā luenga fa vai taimi New Zealand le o lo malanga mai ai te kanta Sāmoa I tau sanga te itasi e ngā lulue ai. Sa mōli mawina le nei whairo inga le konsula le malo Sāmoa I Aukilani a fe mata wha po paru le lua wha pefo I ma wha aurulunga o le matanga luenga le vai whafo ma wha tau inga a le malo o New Zealand. E pei ona si le fia o whawai aso talu o na o pe ai New Zealand nei le fionga I le pāle mi o Sāmoa ona o sa iringa tonga fiti mo lona soifua malo loina mai o lea ua te itua mai le whale mai sa iai mai ua whaaso Solomonuia ai ele I whaailoina mai se teimi tonu e toe te liwai I whanua. Ua tau lima ina nei ele matanga luenga mata upu whaaloto I whale le Department of Internal Affairs ia se tangi o lo tua ia ai ni whainga le tonu sa ari ni mai le taimi o le palota mo le filifili o sui o le pulenga o le ai o Kaipara. O le nei tangi po le tālasanga sa whaaponga iai le li ina tūla I le tofi pulenu o Kaipara o Greg Chepson mai na whaamaunia e le pulenga o le ai I se whontanga whaapitoa. Whaamaunia mai e Richard Ward o le Department of Internal Affairs le taunu watu I latu ofisa o lea tālasanga mai o le awhaia ia I se tāli tāla whenga I se teimi e le o mamao. Na whaamawhaina mai fo I Ward e le aise mālosi wha le tūla whono I le matanga luenga le nei o le DIA e la tau te tango fia aini tālasanga e wha le tau I le whaafuaina o whainga pālota whaalota I whale po local elections e olo fo I le minister ma tā upu tau I whainga mālo whaalota I whale e le aise no mālosi wha le tūla whono e a fia ai I ia ma tā upu e le ai fo I se mālosi le DIA I la tau te tango fia ai pe tau fia ia le whaasala wina leo whaai unga o whainga pālota nei o pūlenga whaalota I whale. Na whaali fo I award o pālota whaalota I whale e whaafoi na lava ma pūlea e local councils e tūsai o aia inga o le tūla whono o le Local Electors Act o le luafe ma le tasi ma a iai ni whaase ai o no tūla I maiai o leo e le tau na li poti ana iai e le ofisa o whainga pālota a le pūlenga ia po pūlenga ia a fia ai. O lapata inga mai le ofisa o le wa ai tau le Met Service ua ta wai o le vai aso le nei o se vai aso wha le tonu I fesuia inga o le tau e pei ona a fia se vai nga tele o New Zealand. O le vaenga mo mua winga lolo wa o le tau le ana tai ai nisi vaenga o le tinu ui le songa fuana nafi ia ma wha solo mai I lava se I o le teimi nei. Ta ua mai e Heather Keats o le Met Service o le tele lava vaenga o New Zealand o le a fia I winga lolo wa ma le wha le tono le tau I nei vai aso e pei ona a mata mai leo sa ia ma wha solo mai I lava se I o mai I le so. Na ia ta ua o matangi sa a fia I vaenga mao lunga I Canterbury na o atu I le se lau tolu 10 kilomita I le tūla pe a tō wha tau mai o le tūlanga lau fo I lea sa a fia I le lau mua I Wellington e wha pele tū malo le Wairarapa a mai se o le Tararua ai o tāko ma le tūlangi saute wha pēr ma Marlborough na a fia fo I Savili na o le mālosi I le se lau 10 kilomita I le tūla. E le ngata I matangi mālosi a wha pēr fo I ona a fia se vaenga tele o le tunu ui ti munga ma mawha mai ua wha manuina I le puta inga mo Fiordland wha pēr ma se vaenga tele o Marlborough. Wha ilo mai fo I le ofisa le tau o leisi vaenga lau tele o winga lolo wao le tau
o le anga I mai I lunga e o New Zealand I le stofi fa pe ai males for radio virus o nei mai o le ama mawhai ti munga ma malo lo si matangi vai mātui sifo e a fiai le motu I mātu. E nai tala mai fafo e to rua tangata na mali liu ina ua la vea ia se vaalele la uta mai Dubai I le taimi na tu lau ele ele fuai I le malai vaalele Hong Kong I le songa fua ananafi tupu le vaalelave I le vaveao I le vaalele la uta o le tu ainga o le fitu fa fitu a le kompania le Air Act ina ua se le vaalele matofu ai I le sami le tu I matu o le runway o le malai vaalele le nei o Hong Kong. Ta ua na taia le vaalele se ta male te kata whainga luenga I lunga o le malai vaalele mai na mali di umai e tanga te to lua to a whala uwa a le vaalele le nei na fia mai o lo saunga le mu uma I la tau I le seisi na whai na I le whaalawalawe ai ua whaiane I aisa I li ilinga I le mafuanga. I le Pasifika, ua liputi o mai le to tele o tangata ua whai na I se wha mai e fōlinga I le flu I le motu o Rarotonga I le atukuki. O a unga o le wha mai au fi ai le fi ai, ma le manongi se bea tā mawha, ai mo se fōi o le tofo I se mea tau sami. Ta ua mai le pisi ai o le whale mai, a whai e sa e li linga le matanga luenga le soifua ma loina le Cook Islands, ma ua lapata I tangata, ina I whaai te I le ono pisi ai I lea whaale tonu. Se li poti mai le newspaper le Cook Island News, na whaali ai, ua lua vai aso so o matua ato o tele tangata e anga I atu I le whale mai tele Rarotonga, whaapea ma le whale mai tua le Tupapa Primary Health Clinic, ua maua I a unga e pei o le tinga o le ulu, o le taunofo o le manawa, tinga le manawa, ai whaapea ai ma le manongi o se mea ai. Whaamania mai ai le whaaululunga o le soifua malaloina I a Bob Williams, e ai se whaama e fōlinga I le flu, ua malosi le pipisi le tonu o Rarotonga I le teimi nei, mai o lo whaia tau ma whainga uma, e na ia ma whai o na tonga fitia I la tau ua whaina ai. Ua whai loa mai alo I ele pulenga o le magazine ta ua o le Reader's Digest, ua whaamuta e le toi le lo mia le newspaper whaalewao ma lo, ua fitus fulima tausanga, taruona o mai, ma whaasera la wina I le tonu o New Zealand hei. O le magazine le nei sa tele ina maua I malai valele, mai se ai o whale kofe, I so o se vaenga o New Zealand, mai o se newspaper I fia tele I ai le au mātutua e whaitau I ai. Whaali mai e whapea o le a leto I ai se lo minga e whaia o le Reader's Digest, ai o le a maua pea I lunga o fesota inga tele wawe wha teknolosi po o le online. Whaamau ni mai el te mai te pule o lo minga o le magazine, mo Asia ma le Pasifika o Sharon White, o le whaamai ko vitis fruiva le mafua anga au tu o le whaale tonu, ma ua whaiai le whaai unga e le toi le lomina I le nei magazine. O le Reader's Digest na mua I whaawaina I te tonu o Amerika, ma sara laua tua I isi atunu o le lalolangi e au fi ai ma New Zealand ei, ma ena whaalia Sharon White, e iai le teimi na o tua I le limas futasi la whai o tunu o le lalolangi, na whaasara laua I le nei magazine, ma lomi ai I ni ngangana e lua se furu ma le tasi. Sama asani o na o I le vao le se lau, ma le se lau limas furu afe kopi o le magazine e whaatawine te tonu o New Zealand. Peita ai o le tuana I ai o le whaamai ko vitis furuiwa, na mai tawina ai le pa uwifo le au whainga, I le na o le tolus furuafe I a kopi. I ta alonga, na pine auro New Zealand I le aso whaai o tu unga wila, mo la tau le a to le malosi, I le ai o Rio de Janeiro, I le aso ngā fua na nafi. O le lii o Devon Biggs, luas fultasi tau sanga mai le nu o Cambridge, na mua I le tu unga o le MC3 e se fulu kilomita le mamao, ma manu malo ai o ia I le pine auro. O le pine auro le neitau le lea ua ato ai le se fulu tolu o pine o le auti e ti e wila mai New Zealand I ia tu unga. E tasi le pine auro, valu si liva, ma pine apa me mea e wha. Ia o le whai unga le na o telefou.